koji dijalekt koriste cure tvoje? Obe su purgerice. Aha. Ali čim dođu u Dalmaciju nema više rajčice. Mislim, paradajz nikad nije ni bio opcija. Tako da Poma je čim se pređe Sveti Rok. Znači to je u genima usađeno? Moraju se prilagoditi. Mislim, prvo su obje su odmah dobile članske iskaznice u Hajduka. Automatski? Odmah, znači su se rodile, jedna i druga su dobile svoje iskaznice. A tvoj muž? A moj muž je Dinamovac. Ali on nije sad neki ludi fan. Ali navija za Dinamo. Jel ga zezaš? Pa ne, više on mene zeza, pošto Hajduk godinama nije bio prvak, ali nećemo sad o tome. Možemo neke druge teme. Ali taj osjećaj kad dođeš na Poljud i onda ti zapjeva onog dana kad sam doša Sinje more, sve sam proša, samo na te sam mislio. To je jednostavno, kad se zaori na Poljudu pjesma, poseban jedan osjećaj, posebna emocija, onako.